Yipi enye ingqinamba kwabhekana nayo mhlawumbe eyazi yakufikisa to a point where uthi ayi mina ngeke yabona into yobumeli ngathi ngiyayiyeka. Enye ingqinamba engake ngabhekana nayo imanti uthola ukuthi umuntu uzokwaxa phambi kweclient akwaxa phambi kweclient ubona ukuthi iclient vele kade likubona ukuthi umuntu wesifazane siphinde futhi imanti isikwenza ukuthi ube uzizwe ngazi ukuthi vele umncane awuyilutho awuyazi into eyenzayo so ilezo kodwa ingqinamba enkulu kwakuba imali ngoba kumele uqhube phela umsebenzi ama client afuna iprogress efiling and kumele kube na something ozoyisho and le kaRafi yakhulumisa bakithi abantu bese bephuthuma imali ethi nakho lapha sengilimele awuzama ukuyiphuthumisa sihlaphe noma kube u3 months yakhulumisa and futhi phela kwandile ukuthi abameli badla imali zabantu so abantu ababesathemba ngifisa ukubheka ukuthi ke njengoba usuyivulile ipractice yakho isinesikhathi singakanani isebenza ipractice yami ngiqala ukusebenza ngo2021 ngayivula early 2021 so isina 3 years manje ngivulile so nje senguqweqwe lomncane